nie deputy governor wa Kiambu ndimoi ona ndimuiguaga tondu hatiri handu onekaga ni kabura wa ngaro ka governor witu ni agirirwo ni gukorwo ahetwo wira na mundu ucio ndagirwo gukorwo akiria mucara wa bure agirwo gukagira rucini tondu ena responsibility ahetwo ni atiga kuigwo hau ahitho ate tondu ate ona kungituika ni kwa kaundu ate governor akorwo atariho mundu ucio ona ndangimenya hari angianjia negiro ni gukorwo akimenya county ya Kiambu ri ni example ndaheana wa county ya Kiambu negiro gukorwo akimenya county ya Kiambu ri twanjitie hana tukinyite hana no taru tha ici governor wa Kiambu tutirakiwa angikua kana arutwo no tumurute tondu turenda kurikoro andu amataruta wira riu atunge murikoro ri governor deputy governor no ale mone kuruta wira tondu she has near very sure she has nothing ndoi anything uria gwikagwo ndoi ni ate guthia na mbere we aigagira office akarerwo cai akanyua ndari wira agayagirwo ni governor na no amenya agirwo ni kugairwo ni governor wira ni ngoria atiriri agirwo ni kuheo ministry ria nene thiini wake wa county ministry ria nene thiini wa county ri nio agirwo gukorwo akimilead nigetha akorwo mundu ora participate maundu-ini maria mareko niki ni county no gutuika aikara kou atari na mareka ri ucio ni athia micemanio ya kiria ya county iria minene iria yagirwo ni gukorwo agithii ucio ni akoragwo akinvolve maundu-ini ma kurani kiria county government reke tutuike andu responsible nigetha tutige kuonania ta twoka twathurwo twi nawe ni ndi deputy waku nawe we governor ogatuika wira waku no wakuhura nanyita agatuika ati nie ona ndaheire heho ona ndimenyekaga ona ndingithi handu ona ndingiumira handu njari taru mutumia ucio ona ndangiumira handu athie mucamani athie handu arie tondu ore ni mwikire heho no akiaria ni bara ni kuhurithio anake aya anini aya twathurire ma MCA na nona ona makona bunjo koguo ri ni aheo responsibility ni watho ti governor aheo responsibility no watho uria rikaga na nigetha atuike involved thiini wa running the county government. Thank you muno.